Hello, mumeze mute? Natwe turaho, turashima Imana. Kuri iwacu rero Bikora Bite TV, ikaze. Ikaze iwacu, aho twiga ibimera bitandukanye bya buri munsi mu buzima busanzwe. Mbese iwanyu iki kimera mucyita ngo iki? Twebwe iki kimera tucyita uruhombo cyangwa ruvugamahomvu. Ruvugamahomvu cyangwa uruhombo rukubiyemo ibintu byinshi cyane. Iki kimera bashobora kukigutega waba, reka nze musobanukirwe nuko gikora. Rero iki kimera ni ikimera kibaho mu mashyamba kimeza. Uruvugamahombo cyangwa uruhombo hari ukuntu uba igicibwa mu muryango, bakavuga ko ntacyo uzimarira, ngo uzapfa uri imbwa, ngo uzapfa ntacyo wimariye. Ese kuki umuntu avuga ngo uzapfa ntacyo wimariye? Ubundi niwe ugena cyangwa Imana niyo igena? Ni ukuri nimba hari umuntu wakubwiye ngo uzapfa ntacyo wimariye, ngo uzapfa uri imbwa, ni uko uwo muntu azi ibyo yagukoreye. Ariko nimba wizera ko Imana iriho, icya mbere mw'abantu mwe, icya mbere uzasenge, icya kabiri uzivuze, sibyo? N'umuntu nawe ngo uriya mukobwa ngo wa runaka, ngo cyangwa uriya muhungu wa runaka, ngo azava hariya ari uko bambajije, ngo uriya, ukumva umuntu ivuze gutyo, ujye umenya ko uwo muntu hari ibyo yagukoreye. Uruhombo rero uko rukoreshwa gute? Urazinduka kare kare, warangiza ugasoroma tuno turabo twatwo n'amababi 5, warangiza ukajya gushaka insina y'inyarwanda. Insina y'inyarwanda, ya nsina nziza bakuragamo gikashi, mukashi, ukagenda ugakuraho ikirere, warangiza ugafata bino mababi y'uruhombo 5 cyangwa 7 n'izi ndabo ukabitwikana, ukabikuramo agafu, warangiza ukagenda ukagakaraba, ukavuga ati nimba ari nyabingi mwanteje, nimba ari ibitega, nimba ari amahembe, nimba ari imandwa, nimba ari ibitama, guhera uyu munsi bihomboke bigende. Nimba mwaranterekeyeho inzoga, iki kirere ninciye ikiziriko mwanshizeho. Ku bantu bafite uruzingo, mw'abantu mwe rwose tuzabivuga, wenda nibashake nta kundi. Nose twabigenza gute? Gufata umwana wa runaka, ariko uzi ukuntu umwana avuna, ukamuzirika ukavuga ngo ntacyo azigera yimarira, agasazira iwabo akagera 40, 50, 60 mpaka arundutse kubera ubugizi bubi bwawe. Mugende ku bantu bafite uruzingo rumeze gutyo. Uruhombo ku bantu babuze imihango, ugafata n'icyo bita umukoni w'umutuku, warangiza ugafata ikibabi kimwe cy'umukoni na kino ariko ukoresheje imizi y'iki kintu, ukabinywaho rimwe kabiri, urwo ruzingo ruzavamo. Ni gute umuntu afunga imihango yawe utamurona po? Imihango yawe ikabura, ahubwo ukahora mu buribwe budashira. Ku bantu bakunda kurwara diyabete, iza ndwara zitagaragara, uno muti ngiye kubagezaho.